Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasorkar jala kala penpau ke jing ngokmen hadian bagi board penyat ke Duran Cup Organizing Committee kila shimnya karai ba ke jingya kun semi final hapdeng ke Shillong Lajong FC bersya ya ke North East United FC an penlong no Jawaharlal Nehru Stadium Polo haka arpuru tarik unailar haja arpusau haka por San Shiteng Janmin u menteri badai khme ya ketenat elaka jong kasorkar jala u ba syakliar wajri ula penpau ba ke deling ba ke jing kerpat kasorkar jala hapo ke jing alam u menteri rang ba u konrat ki sama yaki hek sipai ki balong kinong penyat ya ke Duran Cup ban penlong ya ke jing kun semi final jong ke Shillong Lajong bat ke North East United haka ni kenong ba namar bu na kipat ba kim shimla yo Bandrung Stadium namar bomdan tiket shu ak jing kun quarter final persya ya ke East Bengal u ba syakliar ula penbena ba en penyeng no daki giant screen hakikat tu kani ki benta jong kenong ba kenang ba kipat ba kin yo ban sakhi ya ke jing kun semi final baru ula ong ban penbiang ya ki Jakadi ya ki tiket haman ki district kum hajuwai hathan ribhoi bar hathan West Khasi Hills kenang ban kam pensuk ya ki pat ba bar ka jingdi ya ki tiket ka sedang na duka arpusau tarik unailar arajal arpusau ngai makwa ban ai khuble ya ki pat ba jung jela krpang ya ki pat ba ki ba it ya ka football ber sport si bar kowe minin kesni nilai ya ka jingi kun football match engka lajong ber ka East Bengal hakba kelajong kerala ya kebakan yo ya kejengcop kejeng kersan jung ki pai ba jung kejela ka jungi kelong ka jeng amin sim na kumta ki play jung kelajong bar kumengi barok hi nilai saki ke match menen bar hadin betul ke match na kaliang ka jonga bar na kaliang jung u chief minister budan burom jungi hadin belawai ke match nila don ke jeng kren ba kumba pitip ba ka semi final kadi bende hapok Calcutta genre nak liang kejungi nak liang jonga budu chief minister budan burom hadin ke match mila ya keren ru ya ki he jongka army ki beri penya ki beri pet ya kini ka Duran Cup ka komiti ke jongki bat ngila ong ru ba ni kwa ya ke bengin host no mengi ya ke semi final bat kini kelong ke postunat adu kata ta ya ka ba ngila yo ru ya ke bengin host ya kini ke semi final kabangin sebelum hau akun tertarik jom tahu benar hadin ketika jengi kun minin ong ikwa ya kabangin host ke semi final ban mi suturu bagi babun ki pai ba ki belawan ban ai ke cengkersan belawan ban pet ya kini football match bagi babun ru na pening jungki ki ba imsim na ala ya kabakin yo rung po pamadan namar ba ka tiket sekalong limited te ladap ke stadium ti babun ki pai ba ki jangot kimsim na la ya ka bakin rum sikit madan te kumta mene ngila don ni ke meeting hakaba ngila rai ru ba ngin sedon ru ye kini ki fan park ki bangiong ya ka bakitu ki pai ba ki bam kimsim na la bakin rum hapo ki stadium ngila bu ru ki giant screen ki long ki fan park ki jaka ki boper na ka bentai ya ka bakin yo bakin pet ba ngila bu ru ba ya ke tiket ke ba mengingin de ba ngin pensuk susu yu pai ba nomor teng ha ka bokiwan bikin pet ya ke match ki hab bikin yang lain de ki kenta bikin yo bikin tiket tikum ta ngi la rai ba menta ya kini ki tiket ke ba mengingin de kan long bangin bu no ka wei ha po ka than jeng tia ka sa ha po juai town ka wei spo than ribhoi ba ka wei spo ka than was kasil sujungi ba nak menta ki pai ba bakin suk ba on bakin ham bakin wan bakin yang lain ki kenta te kani ka jingde ki tiket kan long ha ka singi sajan ba ngin sedang pentep kini ki jakai ka bangin bu dan ringi labu ya bangin bu aman man ki kini ki main town kum ha bhoi ha po jentia ba chpo was kasils te se shisien nga kerpat ki pai ba ki ba it ya football ki ba it ya sports bangin mi renti ha kini kesni ya kebagan long ke semi final apa dengka North East United berkalojong bangin mi renti nyawan bangin ai ke jengkersan nak mentak kalojong